Kasang HYC West Haskell District manta kasengi kale punya kendu ya Deputy Commissioner jaga West Haskell District man penpau kajing sngokya ba kajing sngo persya ya kajing pelang jaga jam kuchnang ha kasyitarik jok urisau arjat polai kabare ru kasengi ublei uba lumlang khasim dia presiden jaga seng ulo ong ba kaseng ka so persya ya kani nama ba kani kejela ki babun ki Kristan kamni setiap hari babun ki Hindu dan kita ki ri jong ki RSS banchupun long kuchnang ha kasengi utrai nagalang jong DC ulo bu ba kani kasyitarik kadi ka belapan mit na do ka sarkar pedang maka sokar kampen body no banlai panpun khu ya kani kasengi ni jakat ki baman ki laban wan Tanah kalian jongi ke HWC West Kasir District harin kajing kod jongi pai yang West Kasir District hamtam kajing so persya ya kajing penkuchnong kajong bala ai order deng bau DC ka ba leng ba ka Swacha Hai Seva Gavage Free India ka belong ka Syitrik Risau Arja Apply Hasni Play te ngimlai hibanen baka West Kasir District kamdai ka jela jongki Hindu kamdai ka jela jongki RS ndai ka jela Kristen kumta ni snothu ya ta ka jing so persya jing pai jong West Kasir District ban kuchnong haka ni ka sni ka balong ka sni Play haka ni sni Play banwan te naklian jongi kaseng Marisol tu tang di pajak yang West Kasir District dari buat kinong tray kamsor karu kide kinong tray jadi balang di fair balang Kristen kasih ublay kade si ba penkentang ni Kristen kumta ni snodai ban ai ke city ban so persya halo kani ban nagaliang jung DC hadin pengilai keren bangi nagaliang ni sang ikerpat ban sangai dari ni peta lo de presai ni wong bakani kade leng baga sarkar India kepala wan ra ni ke penta kepala pak yang ni bentah ngima ban lagi bah ketika central subjek om plastik subjek kumta nak yang jong udisi uang bah unsa budin ya kan unsa oi ula pak ya ki city nam ta kan ni ban lek ya kan ni rewat kataru ukram penbor namar ketika rukom ke departemen kam hapan ngap ibu bom halot rewat kataru nak yang udisi lo kan sai pakam don ke jing penbor la kadeki no tre sarkar ani pajak bah lada kimi haka te kasngi namar ka te kasngi ublai di siru sangtu bahaya kan betah kum namar mau uru de Kristen tin nak leng jongi kaseng ngi sngo de ban kerpat lang ya ki pajba ba wada ka de ka benta jong sarkar ngim de ban sno ti kan ni namar ba ka de ka benta jong ki Kristen ban so persya ya kan betah kum ka dak ru ba amdai ru pangin long nyang ku ngu kat ba ka ong ka sarkar India ban lek kum ta ngin lek kum ta namar ba ngi sautu ba ka sarkar India ke bah laya ong berok tak sarkar Barat ka ya lek hikat balak ban nyon yang Kristen te kum ki pajak Kristen ngin ya lek persya ya kan ngin so persya ban ngin nom yetre lang ya kan ke ai bolisi pula penmi khamtam ki snong apo Joko West Kasir District inget bah ngin ai yetre lang nang bah ka burom jong plekan pau om ka burom jong ka sarkar Barat kan bah